Hello guys, good evening. It's almost 7 I think. Mentangi dan kemudian si para si perlok skin nya dan loh ni. Hi everyday. Dan giwe rugi 41 ngimut ya late station kan southwest day menilikai. Tembak nomor bakal ajengai perkazakat tinggi hapan di samit. Kajing samit pisul tui kadai ke bas tenat ngimut ni dan ni ha. Nong patau mentah mulai nong patau ngimut mi nang ni dan hanya perlok ni nang perlok itang som train nang tip ni dang you let pragaru let stay te ngamon ngom ni tingin nomor song kali ni let kali he te jenjar ban perlok ngin sekendu ipisa homestay ma sekendu ipi homestay ma bye guys bye enjoy step up high pi bro entah kalau ada live duna step di ngila poi hane ha homestay jong ni ke bangi labok di ka kerteng jong homestay ke dai B+ homestay hang ni hamo kerwat hang ni hi te filaban ada fiwan guys ni semua kerwat ni mau filaban bok ni ka homestay di berkunjuru ngila poi hang ni mau kila grid ini kila pediang ini bat kumjuk kila penbiang yang kabah ini wala kala dei sitang mir ru ndai ki ada ka babah ini tengah ngej ba mo kublai dan dekat bat ki bertanya mut banyak bam kulo sibon mo pak kejing di last hoop kalau ke jong pi last hoop jengi kublai nang kerkui pi te guna semua no pak biang tu Pak Jin Sulur barat kan Pak Boy kita di biang i bak kuku di biang bet di Pak Sil main di hapsya biang balik first time pasien lagi pasien biang hi pidang tangan jinga inti no mana kalau kalau nak tagi baban pak di jinga kalau jinga kun apa dengan jinga inti jingi mah bawa kata apa je katang katong kanang sama bro katong ngempat boy malam gimana Ayo boleh mah dah pengen bam so ingin sekindo pak step behind people bro. Jesus loves you bro la kuali guy morning bro morning 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 bro bye bro kale bang service saya lihat service ni bro lihat service saya em mau bang atas morning morning Walid hey chef ni dah morning Wanzo bro yes te kumni ngila mud mi nang ni ka guest house ni na B+ guest house mentak step ni mud balik stisha caka ka bangi temu ke bangi mud balik te kum tu ki bro su ki lai ready menemi no ready malaj bro yes woo boleh sibon kong thank you ma boleh sibon ma bang mah sibon ya te kum tu ngila ready ban mi nang ni senang pandilan dah ini apa yang ni di kedai kejaka kami tanat bah senang kami tanat bah berek menilainya tiba iban guide ini di itra jong ni senang kom no bai pi badeng kami yang nang senang kekali ngin aset hang ni dan hang ni pet ki player jengi pet kelai kelan peniang nomor berkila long ready banyak jaka trekking Betul dah kabut futsal metias. Yang tahan.
Berjengi in res nah kali nomor ba surok sini kakam cakom kendiat nomor haperkat sekaban ipai sibet. The loyal ones, pet. Kini di the loyal ones. The loyal ones kini pet. Man's best friend. Kita terkalong kebaik tenan. Pengat sini. Keset rasit tanda kalau ya rupiang. Kemudian halor kalong halor lom. Tegum ni ke trekking kelas sedang ya nang ni. Pergi kelas song sit bro. Ilang aku tak tu. Pergi jaga. Semuanya ru kalong baik tenat. Let's go. Into the jungle. This is life. Let's go. What's up? Biang. Pegati kila view. Hashtag jangan nanti. Buat ke view kalau mau tenan. Ya, saya fotografer. Ya, malam. Big view. Woo! Kita di kanong na. One, two, three. Under the roses. Hashtag Rupert Boy. Aku WhatsApp. Ini harum. Woo! Petang ni. Indah hadiah. Hey yes. Minta ni lah apa ini lihat. Mana beli aja. Check bro. Yang lihat. I need more. Raw. I need more. Sian dah. Oi lah. Bijay bro. Nah. Peace day bro. Peace. Nak jangan poi, padan kata kamu siam kau. Dik, mangila. Temu nak mana mana sana kaksat. Cengit berok ni. Nak kuat, mau poi no. Oh ni die hard bro gitu. Dengan real videographer senang bro. Sian biang sian. Stop. One. Tergol kerom nih room tempat kejimpas kerom nih room ngobrol. Ustaz ulah boy. Biar nama. Đây cực xa như là in nhé. Awan punya bisa mah. Teh kesat. Teh las dangi. Okey. Ini harga yang sport. Nomor ketiga kalau ni. Ini harga sport seperti mah. Tengah bu bro, ini apa yang ini waterfall? Tip top guys.
This is peace, bro. And I have been looking so long, I know you feel it. What are we waiting for? And nothing, no, nothing, no, can take away this feeling. Nothing, no, nothing, no, can take away this feeling. Finally, I'm here in Sangten Waterfalls. Bagi bro, kena pungut sedian pa kita. Dulan. Ba buon lelam gai ini. Sekali badeng. Thank you. Sampai kena video dia dokot. Thank you, thank you, thank you. Woo! Kani ka penyi ba kador kala thaj baro baik ulam heading let shin wanzo kuku umat piksau batnanga ai dulu hani nyilaya thaj ini bamjar de bamjar nyin pun nak video mah sampai kan de subscribe dum lilai ra channel ni channel ni lim video na verified rahi kaya YouTube nilai ra so siapa je pun bawan ni mah kublai perlok se kultu kejingwan jengi kalau long ke job ni apa saya ni kesat apa si khot kesat diten di nganget bisa repet nya dua sedang bila poi sa kani katong kubangi ngila poi na dua sedang jong trek repet ke jing tena jong kesat ke bau blai lok thau mo di bisa ro long dia like one page kani kesat kat bakadang biang ke nang mar mentang 4 padina te ngalapoy buat kibro gidan sipo gidan gi balakio gi sislor te kublai sibun tangkum ni kublai sibun